Kakun hun jiki pai ba persa jor ke cintu jong sarkar pantai projek boarding hawa muat kelapan pau bon log jaka rep kendu kadonu ke jins ir ba wat kanam joko hawa muat ke ba ponam keleng kum ko wa ba smurtam kala bon kutno la ratei kadam hab krem glab te khobor ba alan west wen ki khot ko GSC lo ong ba pro iskata ka jing ponam joko mikhalaya ka jindon jaka joko patai kadai e ka jindon joko molnong ka bare krishnam ko tam nang ta ka jing injury pat ko ko jaka joko kai patai hari ini duduk bersama pau kau amuat kajing tuai kinuan kai kalau bayi proses nam lenter kum kena sedang mensua pakajingan kadai bet hang kipor telang. Yang ada you presiden juga kan ada beberapa amat pada pol tempat CC. Tenaga yang cengaru dekat pada kedua teman-teman angin ini bukan kedua orang amat. Kita percaya dekat ke Jimpo. Atau saya pernah itu mentah mati di Jakarta. Ada cukup por kalau yang batai bin pabin. Ya ka cilong ciman sepanjang dekat projek. Ya ka cing kepa yang dicakal dan di dekat Bat kucu ya kecil henti juga di projek kembali tip nanti pas tang hadu mentang. Nak yang isal kat balahi dah keli belia ni badi keli tu lagi bila sekan long pakai ciba B hadir. Ada hidup no ini projek. Baik kata ru nilai apa diskus sekal kom kaba syai bhai pada bila isal kita kumpul batai dari sekretari di sini mata ya polar ba roh ya kini isara atau kabinet pada syam syaba kalau fakta ya panda kabar berdua zero Kedua haba dengan terjemah PDC, ambil projek, ambil nongkrep, ambil jepang di beliau putri mereka kampung ini. Di kami ingin keren bagi bak pestun ngalah saya ini buat kue nongkrep. Beliau bahaya ke distrik ini evolution seperti tourism pasti ini. Kita mau bahwa hagi senam aja hakway hakat. Turis di bawah semesti ini di Banten. Mud babul di bawah ini naik biur. Sampai swap suara mereka enjoy ini nak meriah. Mereka pastunat bah bandadu senam arja pakai hak saw channel. Masih tu ahli ini ong hakik dipor arja pakai hak lain. Ini dibenaik kelang di off season. Kemudian aduk naik Oktober, aduk naik Feb. Menjual turis bantuan semesti ini. Dari haus nam arja katai kasau seneng sama setengah tolong bang hak setiap tungi don off season kemudian kamai lah mengenal jam barok arba dan itu ifi kadau jaiu hagi tinggi nam arja katai kasau kami bawa umat kemudian si Allah ifi setiap tungi don likely ki aset kongsan tourism bagi kong ketika jiking jeri baar ketika jimpau ke orang Venus village di Asia kebalai ngala pendong ba kadi nak daw crystal clear water seperti buat umban akaba it has become an asset to pasti ini USP di ngalapan snow Pak Presiden ang ba concern kami kan kalai livelihood yang diberi rosak hasil yang menikawa umat andi habo baro alian bawa umat terajaka bagi nak tourism hang tiga jaka mereka suatu syairu pada dangi dua yang awak muat tak ikut kuat jadi bateri tourism tu pasti borak away bahkan tu lagi guide bahkan tu lagi nonya kali bahkan tu lagi tour operator dan sen nilai yelong ke jalan nak jang lagi bateri tourism pasti borak away ikut tahu ikut concern bah ada tak awak muat kalau turis ni ngimdon hakabuar wan aji mut sibun ya kesoka mrengi gua kon ong ba kumangong itintan apa gani gua umat dalam turis ki bangin du no ya gua aset pengsan e pasti ini buat kesoka gani ban perhat ham kiai gani kam tam ba megalia kapau pasti ada tourism map di India berapa kali berapa kali saya jadi kamram tu mesti holder kesoka lu ban conserve di aset ini, maintain ini, hindi bang mic ini. Saya kajing penput, ani kajing penbu ya kajing ma, aku buat muat pen ya kupir buat kajing penput ya kajing kingri. Di krai bak bestu nonton lah suku bahaya kajing orang tu bah nimbuat benih hai yang siapa tu kah? Sekitu Islam kawan kamai pun dulu pernah.
ring kanjeng dalam setenat setiap tentang isu-isu baka tourism mengenai kemunduran off season baka kami akan ngobrol di sisi nilai keren bahang yang please consider bentuk umat kalau ada ngim persya ngambil boleh persya ini senadam dalam is necessary we live in age of technology keba waktu kun ini jungi rupanya kai kita depend on electricity isu tu is not come to state ini bantu he isu yang kami power generation namun isu apa on ba at least do not touch umat leave it kumbang kalong nomor ba ngatai lagi kita kalau turis mau tidak kata kejujuran jengaru barilah ular ba dia kan ke isu secara kabinet di ngatai in the way tiba pensyai apa kabinet dia satu buat buat pengurus sokal baru dia bersenai ini dapat